ushobora gutekereza ko mu Rwanda dutekanye cyangwa se ahandi hose uri ku isi wowe wumva ikinyarwanda ku cyorezo gishya kimeze nka COVID-19 cyateye. Iki cyorezo giteye ubwoba, nyamara tugiye kukivugaho tunareba iherezo ryacyo. Ukwiye gukora ibiki nonaha? Imbeba ko arizo zikwirakwiza iki cyorezo, ese dufate iya mbere twese maze twice imbeba? Urakora iki? Icyorezo hanta virusi kiri mu ngingo z'amakuru hose ku isi kubera ko abarwayi bacyo bakomeje kurikoroza kuva muri uku kwezi kwa gatanu umwaka turimo ni 2026. Byatangiranye n'ubwato bwo kuriramo ubuzima abakire muri hehe International Cruise Ship. Abafite ayabo bafashe ubwato bwa MV Hondius, ubwato bwavaga Argentina cyangwa se Argentine bwerekera mu bigwa bya Canary ndetse na Cabo Verde. Okay, breaking news. Ati nimvuga izina ry'igihugu uherereyemo ukiyumva umenye ko byakurangiriyeho. Ati Ubwongereza, Canada, Denmark, Ubudage, Netherlands, New Zealand, ibirimo Singapore, Switzerland, Turkiye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ni ibihugu biri muri 12 byatangajwe n'ikigo kireberera ubuzima ku isi ko abagenzi bari mu bwato babyo bwarimo icyorezo cya hantavirusi basubiye iwabo muri ibyo bihugu baturukamo. Bari bahari mbere y'uko n'umuntu wa mbere apfa. Hari bamwe mu bakozi b'Abadage nk'abakora mu ndege, nk'umugore umwe wahuye n'umuntu wari ku bwato. Ubwo bahuriye mu ndege birumvikana. Nubwo ari mu bitaro uyu munsi turakibaza niba ari ibicurane gusa arwaye, gusa yarafashwe. Abagera ku mubare abantu 150 bari bafatiwe mu bwato n'iki cyorezo cyica nabi kuruta satani. Ibintu turaza no kurebaho neza tukanabisobanukirwa hasi. Ati ubu bwato bwangiye guhagarara cyangwa se guparika ku butaka bwari bwo bwose bw'igihugu runaka n'ubuzima bw'abantu bari muri ibyo bihugu. To protect national public health. Ndi mu rugendo mu bwato MV Hondius. Ati ibi bintu biri kuba nonaha ni ibyanya byo ku muntu wari wese uri hano. Dore umugabo ubwoba afite. Reka turebe uko iki cyorezo kije ku isi cyatangiye. Ese gikwirakwira gute? Ibi ni nabyo bizagenda niba hari igihugu kirafata umutwaro cyangwa se umwanzuro wo kubaha aho guparika cyangwa se icyambu cyo guparikaho. Bitari ibyo bazaguma bagendagenda mu nyanja. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka habonetse abarwayi 7 ndetse harimo 3 bishwe nacyo. Utikica gute? Ibigo birimo iby'ubuzima nka Africa CDC ndetse na World Health Organization bari gucungira hafi cyane kubera ko iki cyorezo ubundi hantavirusi ntabwo ari indwara y'umujyi y'abanyamujyi cyangwa se iyo mu ngendo nyambukiranyamipaka, kubera ko ubundi iboneka kenshi mu cyaro kubera ko abaturage baha nibo bahura cyane n'inyamaswa z'ingegesi nk'imbeba n'izindi. Ese abanyacyaro ubwo byaba bivuze ko bari mu byago? Niba uri mu cyaro nonaha ufite gukora iki? Hari ubwoko bwinshi bw'agakoko ka hantavirusi, nyamara ubwoko bumwe cyane nk'ubwaturutse muri Amerika y'Amajyepfo bwagaragaye ko ari bwo bukwirakwira kuva ku muntu bujya ku wundi. Ibi ntabwo bikunze kubaho cyane, bisaba ko umarana umwanya munini cyane n'uwo muntu. Ikigo kireberera ubuzima ku isi WHO cyangwa se World Health Organization kivuga ko iyi virusi y'abantu yabonetse cyane muri Argentine na Chile. Argentine aho uva iwabo wa Messi twamenye mu mupira w'amaguru, niho ubu bwato bwahagurutse buturutse. Gusa hari icyo ubushakashatsi buri gukora. Abashakashatsi cyane ko muri kaminuza ya Bath batangaje ko ejo tariki 7 z'uku kwezi kwa gatanu ko batangiye gukora ku rukingo rw'iki cyorezo. Nubwo byumvikana nk'inkuru nziza, uburyo icyorezo gikwirakwira byo biteye ubwoba. 3 bamaze gupfa, harimo umugore n'umugabo babanaga nk'umugore n'umugabo bo mu Budage, mu gihe abandi bari mu Bwongereza y'imyaka 69 ndetse we yajyanywe mu bitaro byo muri Afurika y'Epfo ari kwitabwaho. Abandi barimo abakozi 2 bo mu bwato bivuga ko bari mu bitaro. Mu gihe ubwato bukora urugendo bwabwo bwerekera mu bigwa bya Canary muri Espagne,
dore ibyo wamenya niba uri kwibaza ukuntu iyi virusi ikwirakwira. Disembarking, yes, but the ship is currently considering sailing to Spain's. Uraza kukubaza wese uyu munsi umubwire ko Telemontagne Rwandaise yakubwiye ko iki ari icyorezo gifata abantu kikabafata biturutse ku nyamaswa. Muri rusange imbeba niwe mwanzi wawe hano. Ucyandura iyo imbeba yitumye hafi yawe cyangwa se ikihagarika hafi yaho uba. Binyuze mu mwuka uzahumeka agakoko gatera iyi ndwara biturutse mu nkari, amazirantoki, ibyo yitumye, amacandwe cyangwa se umukungugu. Igihe uri gukubura, urugero uri gukubura ahantu haba imbeba, icyo gihe bizazamuka mu mwuka ubundi icyorezo kikwice. Dore uko cyica. Ibihugu birimo Switzerland byamaze kubona abarwayi b'iyi ndwara. Okay, breaking news. Switzerland have just confirmed a case. Ahari dushobora kubyuka rimwe tukumva ngo guma mu rugo cyangwa se ahubwo guma mu nzu. Icyorezo hantavirus ubusanzwe agakoko kagitera kaba mu mbeba, ariko muri Amerika y'Amajyepfo ubwoko bw'iyi virusi bwitwa Andes virus nibwo bwagaragaye ko bwaherekanwaga cyangwa se buherekanwa n'abantu cyangwa se hagati y'abantu umuntu ku wundi. Bivuze ko kwegerana n'umuntu uyifite nawe uhita wumva icyo bivuze. Gusa ibi ntibikuraho ko turebeye ku buryo zica cyangwa se virusi yica duhita tubona ubwoko bwayo bubiri bwa hantavirus. Hari yibasira ubuhumekero HPS pulmonary syndrome ndetse na HFLS hemorrhagic fever. Zose imwe iboneka muri Amerika y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, indi ikaboneka mu Burayi na Aziya. Uko twazikurikiranyije birumvikana. Iya kabiri yibasira impyiko mu gihe iya mbere yibasira ibihaha nk'uko twabivuze. Iyibasira ibihaha irangwa n'ibimenyetso birimo umuriro, umunaniro, kuribwa mu ngingo, mu gihe iyibasira impyiko irangwa n'umuriro, kuribwa n'umutwe cyane, gutakaza ubushobozi bwo kureba ibintu birimo ibihu. Iyo wanduye iyibasira ibihaha unanirwa guhumeka ariko kandi ukabura umwuka, ari nabyo bikwica. Ni mu gihe undi we impyiko zinanirwa gukora, ubundi akaviramo imbere mu mubiri maze agatabaruka Nyagasani akamwakira. Iyibasira ibihaha niyo yica cyane kuko abantu bayirwaye abagera kuri 38 kugeza kuri 50% barapfa. Bivuze ko abantu 100 bayifite byaba bishoboka kurokoka muri 50 gusa. Ni abantu 50 mu bantu 100. Ni mu gihe indi yica ku kigero cya 1 kugeza kuri 15%. Umuntu umwe kugeza kuri 15 mu bantu 100 bayirwaye barapfa. If I can offer you any peace of mind, it's that you're not going to wake up tomorrow and hear that they've called a lockdown, and you're not going to get any time off school. So ubwo tugeze ahanga tukiri kumwe, ndabizi iyi nkuru wayikunze. Ibuka kandi like kuri iki kiganiro, ukore subscribe kuri channel yawe, nibwo uzajya ubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bikwigisha buri munsi. Njye nitwa Samuel Mugisha, ibyo birihutirwa mu kuri subscribe. Iki nicyo kintu turi gucunganwa nacyo muri iki gihe nk'isi muri rusange. Okay, breaking news. This is what we're... Uyu ni umwe mu bantu batatu wari umaze kuvanwa mu bwato ngo ajye kuvurwa muri Netherlands. Hari abantu nibura baturuka mu bihugu 23 ku isi muri ubu bwato. Argentine itekeza ko yamenye aho icyorezo cyaturutse. Bitekezwa ko cyaturutse ku bantu babiri b'Abadage aribo bakizanye mu bwato cyangwa se bazanye virusi mu bwato. Aba ni nabo bitekezwa ko bapfuye basubira mu rugo twabavuze kare. This outbreak. Now the AP report that it may have been... Bitekerezwa ko hari abandi bantu 69 bageze ku bwato bitaramenyekana ko hari icyorezo. Ibi nawe urabyumva ukuntu ari bibi cyane. Iki ni icyorezo gishobora kuguturamo kuko bamo mbere yuko tumenya ko unagifite mu bihe by'ibyumweru 8 amezi 2. Biteye ubwoba. Uko wakirinda icyorezo, ushobora gutekereza ko usabwa kwica imbeba uhuye nazo zose. Gusa hoya, ahubwo kubera ko nta rukingo rwemewe rw'indwara muri Amerika cyangwa se ahandi hose ku isi ruhari usibye muri Aziya, nka hamwe bakoresha rumwe mu rwitwa Hantavax, kwirinda bijyanirana no kwirinda amatungo magufi tuzi nk'imbeba
ariko mu buryo budasa n'ubwo uri gutekereza. Ntabwo ari ugutega imiba zose ibinini byica. Dusabwa gufunga imyobo kuko imbeba ni utunyamaswa duto ku buryo dukwira mu myenge mito ingana nk'ikaramu. Koresha ibishoboka ufunga imyobo zicamo. Aho gukubura utumura ivumbi, irinde gukubura ahantu imbeba ziba zituma, kuko ibi bituma virusi ijya mu kirere umwuka. Byaba byiza ubanje gutosa ahakuburwa, cyane cyane wenda ukoresheje nk'imwe mu miti yica udukoko. Ahashoboka hanagura aho gutumura, kandi ibyo ubikore wambaye udupfukamunwa cyangwa se ga, uturindantoki. Mu gihe ufungura ibintu nk'amadirishya yari amaze igihe afunze, reka umwuka ubanze winjire mu nzu mu gihe cy'iminota 30 mbere yo kwinjiramo cyangwa se kwinjira aho hantu. Ibi ushobora gutekereza ko byoroshye, nyamara aya ni amwe mu mashusho y'abarwayi bahabwa virusi bakurwa mu ndege. Reba ukuntu barinzwe. Kubera ko ari indwara ikumaramo ibyumweru 8 abaganga batarasobanukirwa, birabagora cyane kuko batangira gutekereza ko byari ibicurane. Abarwayi bayo banajya mu cyitwa honeymoon, atari imwe abakunzi bajyamo nyuma yo gushakana, ahubwo ni igihe wiyumva neza by'igihe gito nk'umunsi umwe cyangwa se 2 nyuma yo gufatwa n'umuriro bwa mbere na mbere warwaye iyi ndwara. Kumbi ntabwo biba biri butinde, uba ugiye kunegekara mu minsi mike ku buryo uzananirwa no guhumeka, rimwe na rimwe ugapfa. Ni virusi ipfa byoroshye cyane iyo ukubiswe n'izuba gusa, ahantu hishe cyangwa se mu myanda ihamara igihe kirekire. Imiti y'isuku iyica byoroshye. Ikibazo cya nyuma ni amahirwe angana iki yo gufatwa n'iki cyorezo uri mu Rwanda? Nibyo Afurika iri mu byago, gusa abaturage bayo ntabwo bafite ibyago byinshi. Nk'ubu ukuntu bihagaze uyu munsi tariki 8 z'ukwa gatanu, impamvu Afurika iri mu byago ni uko ubwato bwazanye iyi virusi bugomba guhagarara ku nkombe za Cabo Verde. Ibi ni bibi cyane kuri twe nk'Abanyafurika. Umwe mu barwayi barwariye muri ubu bwato yajyanwe kuvurirwa mu bitaro bya Santoni muri Afurika y'Epfo. Umugore wavuye ku bwato ahitwa St Helena nawe yapfiriye Johannesburg mu bitaro ku itariki 6 z'ukwa gatanu. Ibihugu nka Senegal, Cabo Verde byafashe ingamba zo gusuzuma bireba niba virusi iri mu gihugu. Nubwo biteye ubwoba kugira ngo iki cyorezo kizafata isi, biragoye cyane, kubera ko abafashwe n'abari bari mu bwato baturutse muri Argentine. Virusi ntabwo biratangira ko imbeba zo muri Afurika zitangira kuduteza ibibazo. Ikindi ni uko virusi gufata abantu, iki ni icyorezo bisaba ko umuntu amarana n'undi igihe kirekire, nkuko waba ubana n'abandi cyangwa se abandi bantu banduye mu nzu, nibwo ibasha kukwanduza biturutse ku muntu nyine mugenzi wawe. Ku muntu ntabwo ikwirakwira inyuze mu mwuka nka COVID-19, gusa iyo wandujwe n'imbeba ho birashoboka. Ikigo kireberera indwara CDC muri Afurika ku itariki 6 z'ukwa gatanu cyatangaje ko nta gihamya ihari yerekana ko kwanduzanya kwatangiye muri Afurika. Biracyari mu bagenzi bari mu bwato ndetse n'abahuye nabo. Gusa hari ubwoko bwa virusi bukomoka muri Afurika, nubwo ari gake uzabona mu bantu muri Afurika nyine. Muri Afurika dufite nk'iyitwa Sangasu, iboneka muri Afurika y'Iburengerazuba nko muri Guinea. Hari virusi kandi ya Kenya, nubwo iyaho itameze nk'iza Amerika. Twebwe muri Afurika ubu dusanga twigira ibirimo Ebola, Marburg n'izindi nka Lassa fever. Icyo wasigarana ni uko ibyago byo kwandura ari bike kuko bisaba imbeba cyangwa se guhura n'umuntu mugatindana. Abakora kwa muganga bo bari mu byago byinshi, ndetse n'abakora ku byambu by'amazi, kubera ko bo bazahura na bwa bwato bwanduye cyangwa se abarwayi banyuze muri ubwo bwato nyine b'icyorezo. Abandi bahangayika wenda ni abari mu bwato cyangwa se abagize bahurira n'abari mu bwato. Uko byagenda kose bo baba bari mu byago cyane. Mu Rwanda nta byago ufite mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ikigo gishinzwe indwara muri Afurika gishishikajwe cyane n'ibibuga by'indege, ibyambu n'ahandi hanyuzwe n'abarwayi, bareba ko bakumira mbere y'uko icyorezo kiba icy'isi yose, icyorezo cyakangaranyije isi. Ese wowe urabivugaho iki? Wifuza kuduha ibitekerezo, kudusaba ingingo twagukoreraho mu buryo bwose ushaka watera comment
cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp yacu 078 262 211 email yacu ni montagne@gmail.com. mutwandikira aho ngaho ntabwo dutinda kubasubiza. Nshuti bakunzi bacu, turishimiye ko bakurikiye Tele Montagne Rwandaise. Ikiganiro nta tugisoreje. Iki kiganiro wagikunze manuka munsi y'video wandike ijambo ngira riti duhereza ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege ndashobora kubahereza ibiganiro byinshi byiza bibigisha buri munsi. Ku kirahuri cyawe ahagana iburyo hari ibindi biganiro birenga 500 wareba. Ibuka ukore subscribe birihutirwa.